Kei te tohe a Te Arawa, ke riro mā ngā māngai o tōna komiti tū, te toihau me te toihau tuarua o te komiti e tohu. Hei te wā o ngā kōwhiringa pōti ārohe a te ruatau e tū mai nei. Tāpiri atu ki tērā e hiahia ana rātou, ke riro mā rātou e tohu, ngā haki ka rewa ake ki runga i te whare o te kaunihera me ngā huarahi o te rohe. Hei tā tēnei o ngā mema o te komiti tū o Te Arawa. Mai rā anō ko ngā tūranga o te heamana me tana tuarua, kua roa e no hia ana e te koro matua o Rotorua me tana tuarua. E hara i te mea he kōrero tēnā ki te whakaparohako, ki te whakaiti, ki te whakatake, i te koro matua e kao e kao. Ko ia te tangata, arahi i tēnei o ngā taone, ko tā mātou e hia nei. Te ki, māwai te komiti tūtonu o Te Arawa e hautū, i roto i ngā tau e toru e tū mai nei. Ki ngā whakamāra māno e harake tēnei i te takahi i te mana o ngā Pākeke, i te wā o rātau mā. Engari nā te kiteke i te huri o te ao. Me ōna tikanga katoa, rereke atu ki ērā o aua wā. Te take i whakaarohia ai kia puta e nei take, ara ki mua i te kaunihera o Rotorua. Me he mea he tangata no te kaunihera, me he mea he tangata no te Arawa. Ko te mea nui, ko te tangata paiake, me hautu tērā waka e ia. Ko tā te koro matua o te kaunihera o Rotorua, kāre ōna āwangawanga, engari me mārama ke ko ngā hiahia a Te Arawa. But I'm getting conflicting messages from Te Arawa. There's this hui that said they want the right, but then there's other kuia and kaumātua from Te Arawa who have said no, we want the mayor to be the chair of the Te Arawa Standing Committee because it holds the mana, and we want the mana of the mayor to chair this committee. Ko ngā hiahia anō, arā kia rere ko te haki tino rangatiratanga ki te taha o tērā o New Tireni, ki runga i te whare kaunihera o Rotorua. Me ērā mai o ia hapu o Te Arawa, ki ngā huarahi o Fenton, mo te rā o Waitangi. I'm really pleased that that's one of the outcomes that we could have. A te mane e tū mai nei, ka ata whirawhira hi anō, tēnei take. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.